Ayo, Sob. Ya, Nah, Gavin masuk. ondel. Tutup. Turun. Gavin masuk ke ondel, Awas, guys. lakukan. Ondel. Gavin ada dalam ondel-ondel, guys. Gavin ngapain dalam ondel-ondel? Gavin mau jadi ondel-ondel. Gavin mau jadi ondel-ondel nih, guys. Ayo joget. Joget. Nah, kita ngarang ondel-ondel. Joget. Sebelum nonton video Gavin, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan. Di depan taman Gavin ada ondel-ondel, guys. Ondel-ondel kecil, lucu banget. Gavin mau masuk ondel-ondel, guys. Ayo Gavin masuk. Anaknya boy, anaknya ngiter-iteran, emak bapak ondel-ondel ngiping, ngarep ke pengantin disunatin. Ayo masuk. Ya, Nah, Gavin masuk. ondel. Tutup. Turun. Gavin masuk ondel-ondel, Awas, guys. lakukan. Ondel. Gavin ada dalam ondel-ondel, guys. Gavin ngapain dalam ondel-ondel? Gavin mau jadi ondel-ondel. Gavin mau jadi ondel-ondel nih, guys. Ayo letang. Waduh, ada Gavin di dalam, guys. Mana Gavin? Mukanya nggak kelihatan. Anak ondel-ondel jecingkrakan, kepalanya nyale berkobaran jur, Ada ondel-ondel, guys. bingungan mung. Gak bisa keluar loh. Ramen air comberan biur. Ayo joget. Joget. Ya, kita ngarang ondel-ondel. Joget. Gavin masuk dulu lagi joget. Udah selesai. Udah selesai, Vin. Gimana rasanya masuk ondel-ondel? Ini guys, ondel-ondel ini. Tuh, rambutnya Gavin mau minta rambut. Waduh, Gavin dapat berapa tuh? Dapat rambut ondel-ondel. Berapa, Vin? Wow, banyak banget. Mana ondel-ondelnya, Vin? Nah, ondel lagi istirahat nih di depan rumah Gavin, guys. Di kepalanya ada apa ini? Yang ngiringin nanda pada surat. Ih, Gavin senang banget. Di depan rumah Gavin ada ondel-ondel, guys. Gavin.